Ilosunot Jeiso lagok. Amen. Amu ngo? Kiamu Jeiso. Kongoi amu kawoitu Sunday school. Kotokotin kokotoretech Jehova en wikit tugul lakini kaketuye kora. Sikotoretech Jehova kitestai. Kotomo kenam amache kosoiwech Abigail Cherotich. Soiwech an Cherotich. Ongeza Jehova kwa naye bantaingu. Ribe chekindoi Sunday school kikesu en kainetab Jeiso netindenyo. Amen. Kongoi en Cherotich. Kongoi amu kaisoiwech sikoberurin Jehova. So kotom kebe lesoni nebo raini amae ketonon ak ketien kondoiwech Faith Chebet en tiendo. Au ketonosen olo. En tiendo nekararan sikiberurin Chebet. Amae ngemwa ng'alekab metit asiketestai. Kondoisewech Abigail Cherotich. Unotos bas. Losunot Jeiso. Amen. Losunot Jeiso kora. Amen. En kanutikchuk kekurenon Abigail Cherotich. Amamwowok ng'alekab metit chemiten kitabutab Ebrania kurget 10:35 komwoe kole amawirte nyiganatenywany netinye melekto neo. Losunot Jeiso. Losunot Jeiso kora. En kanutik kekurenon Abelbet mwomwok ng'oliotab metit nemiten kitabutab tienwogikab kalosunet kurgat 23:4 komwoe kole maiwei yoityo amun imi koboto. Losunot Jeiso. Losunot kora.
En kainutikchu kekurenon Faith Chebet, amwowok ng'oliotab metit nemiten kitabutab Johana 10:5 10 ak 2 komwoe kole ng'atutienyun ale ochomien kou yekiachamak. Losunot Jesu. Losunot Jesu kora. Komong'u kura 20:16 komwoe kole ameborionchi chitab kokweng'ung kelembech. Kongoi lagok, kongoi en ng'alekab metit tomoutien. Orib kunotet. Oekitu komoutien asikoberurok Jehova nebo iman. Amany kebe lesonit nebo raini. Kinetigei lesonit kitou nguno lesonisiek kyok kokobata nekobo Daudi. Ketou nebo laitorinik ak maotik. Amache keker any laitoriat nekinyokonomchi Daudi. En kasaraik chechang kokikakosirto Daudi. Komi werinyin nekinyokonomchi ng'echeret. So kinetigei en lesonit nemwoe kole ng'omnotet nebo Solomon. Ng'omnotet neo nebo Solomon. Amache keker ng'alechu en lagok chemiten olimbo gaa en kitabutab laitorinik netai kurgat 3 ak koiten 5 kot koit 28. So yekisoman kekere akobo Solomon. Kimany keker kenai kele ki Solomon ko king'o. Ngesoman en sirutik chetililen ko Solomon ko ki weritab Daudi. Makikakimwa kele kitindoi Daudi akine lagok amun kiyawek boyot. Bas ko Solomon ine ko agenge en lagokab Daudi nekingakosirto Daudi konyokonomchi ng'echeret koek laitoriat. Ko kakilach Solomon ini ko kingokakonam koek laitoriat ko kiibur any ine koek laitoriat akokas kabisa taboisiechi biikchik komie. Ko kiibwote any kole yoito ano boisioni. Akomach kabisa kotoret Jehova. Kakile kitun any konyonchi Jehova en korwotitoet. Ongen is kirwotit. Manai kirwotit. Ko kikale kirwak ine any akonyonchi Jehova en korwotitoet akong'ololchi kolenji tos imache akonin ne? Amun is ki laitoriat. Imache kekonin ne? Ana keteb is mana koteben ai sigik. Kole imache ne? Iwolu ne? Iwolu sait noto? Imuche siteibwat. Amun is kot kelein nguni imache ne? Ibwoti akile ngwany amwa ne? Ko ibe kasarta ibwat asikobit iwolu. Akile ko kiwol any komwochi Solomon Jehova kolenji amache ng'omnotet. Toreto ng'omnotet neondochinen biik amun kawek laitoriat. Chito nendoe kemoe is kong'omit akonai is olendochindos biik mau noto. Akile kosoman Jehova kabisa akole konon ng'omnotet. Amache ng'omnotet neyoen boisiet amun a laitoriat. Kakile kokosich Jehova sae Solomon akokochi. Amun kikutuny akokur Jehova. Kale kokochi any Jehova ng'omnotet. Akokilach maikochi Jehova ng'omnotet kityo. Kakile kikoi mokornotet akokochi kora tuguk kochang'a tuguk cheu rabisiek. Kakoker ngisom akonam ne kayanet en Jehova. Kakoker Solomon kit nekiyai amun kimae kondochi biik kong'om. Kakile kichang biik chekiibu tabusiek kwak, ibu alak kobolionu, ibu alak kolelen kalyananum. Kakile ko amun kiakosom ng'omnotet Jehova ko kitoreti Jehova kolyan kostechi biik tabusiek choton akoepchinit biik akolyonchin akong'ololchin komie. Kakoker lagok kakilany ko kinyo any kibwa any en kasar age kwonyik oeng'u chekibolionu kabisa. Lelen age nenyu lakwet, kolelen age nenyu lakwet. Akakile kikoruyo kemo kwonyik chu kitindoi age tugul chereret. Ongen is chereret lakwet non kiten. Kochil age lakwet kome. Kakile kong'ene age kong'et age asubuhi kolabaten lakwet kokochi age akoreben isobe. Kakoker kebolyan. Kole noni nenyu lakwet. Kolele ne noni nenyu lakwet. Komakiba kap laitoriat angemwaita ge. Kakoker kakile koebit any Solomon akomach kokas kole lelen ne kwonyichu. Kakile kole noni nenyune lakwet nesobe. Po kwonyi nekakome. Kolelen akine nin achicha nenyune lakwet nesobe po kwonyo nelyonen nekakome. Komakakitiny anye. Kakile kolach Solomon amache any asikomukak kenai kele bo ng'o lakwani. Kale koloibwon rotwab chok. Ongen rotwab chok is? No. Kakilany keipchi rotwet. Ko lagok kolenji any
amae kenam lakwet kepchei kwenet amun kaumoye lakwani kepchei kwenet sikoib kwondo age tugul lakwet nusu ko ni kikame lakwenyin kole olianen opchei ko ni ngosobe lakwenyin kole achicha okochin kityo kwonyo lakwanan bokorib komatok kele kibo ngo lakwet kotok kele nin kilelen otil lakwet ketil kepchei kwenet kotok kele manenyinet amun marirkes kole matketil kole otil lakwet koyob oengu lakini kono nin kanenyinet lakwet kole matobar lakwet okochin kityo kwonyon bokorib kosichen yoto laitoriat kole ne bo ngo lakwet bo kwonyi kamwa kole matkebar lakwet komoki ng'omnotet amun kiakosa kosom Jehova kokoi ng'omnotet kotoret Jehova en yoto koker kole kiyoito ano boisiet neu noto makiyai komie among'u ale kingokakoba kwonyicho koba en kalyet akotok imanda kakokere lagok kakoker Jehova ngesom kit kisom ng'omnotet mosom rabisiek mosom mokornotet so ako kikochi Jehova akondoisinjin en biik kyik kakile konayak kabisa Solomon en emet tugul kele laitoriat neng'om kimoe kotoretech Jehova ak echek lagok takomengech osom Jehova kit nekararan ako konok Jehova ot yobe sukul neomi en kanisa en gaa osome kokwai ng'omnotet kou yon kisome Solomon asikobit yoekitu ong'omen akongen tuguk chekiyoe akokase lagok sikotoretok Jehova ongeker ng'oliot nebo metit kinyorchini kitabutab Jakobo kurgat agenge ak koiten mut ongemwa komwoe kole ngot kobetyi chi agetugul en okwek ng'omnotet ko ingosom Jehova neikochin tugul en ayebindo ak kikochin inendet akotokosoma ng'oliondeni en lagok so oker elekikochindo Solomon weritab Daudi kikochi ng'omnotet elendochindo biik ako kinyor iman ng'omnotonoto akondochi biik komie sikotoretok Jehova yoekitu osom Jehova kokonok ne ng'omnotet ako konu yon kesau lagok sikotoretok Jehova Jehova kwandanyon kiweche kongoi en saini kongoi Jehova nenyon amun en konetisiet nekakenyoru en betuni kongoi en lagochu yetesetai konyoru lesonisiek chu iberur Jehova nenyon yetesetai Jehova kokose akot akobo Solomon nekisom ng'omnotet ak kikochi toret akichek si en kit nesomi lagochu en kayanet Jehova ekitu ikochi kitororin ak kemwoun kongoi amun kakisa en kainetab Jeiso netindenyon amen kongoi lagok sikoberurok Jehova.